Isto kao минатата година, сакам да почнам со голема благодарност за председателот Вучич, кој од минатата година практично со свое лично залагање овозможи Македонија повторно да го слави својот најголем државен празник, таму каде што е формирана современата македонска држава, значи во овој манастир кој се наоѓа сега на српска територија, но во времето кога е формирана македонската држава, првата македонска република, современа, било во една иста државна творба, меѓутоа тоа што се наоѓа манастирот сега на туѓа, на странска територија, не значи дека ние не би требало да доаѓаме и да им оддадеме почит на оние кои направиле тој државотворен чин пред многу години. Посебно сакам да се заблагодарам што оваа година српската делегација е предводена лично од председателот на Република Србија. Не дека минатата година не беше доволно високо нивото, министерот Селаковиќ беше и минатата година со мене и сега, меѓутоа кога на територија на друга држава ве пречекува председателот на таа држава за чин кој е од најголемо значење за вас, за вашиот народ и за вашата држава, ништо друго освен големо благодарам за председателот Вучич. Минатата година реков, драго ми е што и ова година тоа се потврдува и се надевам дур сме живи и понатаму за веки веков, како велиме, ќе остане така, да биде една добра традиција која нема да се прекинува од политички или црковни или било кои други причини. Значи, здравје Боже до година, се надевам дека повторно ќе се гледаме на ова место и да оддадеме повторно почит на нашите најголеми национални великани. Јас сум многу среќен што данас можемо да будеме гости овде u ovom prelepom manastiru Prohoru Pčinjskom i što sam mogao da sačekam predsjednika Pendarovskog i da potvrdimo samo izuzetne odnose koji postoje između Republike Srbije i Severne Makedonije. I ja verujem da je važno da kažemo ljudima, ja nemam problem sa tim, ja vidim kako ste pažljivo bira reči, pravi onaj moderni evropski predsjednik, on to sve u neku foliju uvije, vodi računa da li će kaže ovu reč, izgovori onu reč, ja nisam za to, ja sam za ovaj balkanski prostor. A stvarno mislim. I ne umem te sitnice da izmerim baš kako on meri. Ja sam stvarno bio oduševljen jutros kada sam vidio ovde ljude iz Makedonije koji govore na makedonskom jeziku, pošto mi Srbi, ko što znate, volimo Makedonci, volimo i makedonski jezik, i ne mislimo da ne postoji ili ne znam šta već, naprotiv, i odlično razumemo makedonski jezik, kao što znam da vi razumete i govorite srpski jezik. Dakle, nemam nikakav problem da kažem da smo mi ne samo prijatelji, već da verujem da kao narodi imamo bratske odnose, ili možda još lepše reći sestrinske odnose, kako bilo, i u svakom slučaju verujem da će se ti odnosi i dalje razvijati. Verujem da će ovo postati jedna tehnička stvar u kojoj ćemo uvek iskoristiti vreme da možemo da razgovaramo o drugim važnim stvarima. Naša trgovinska razmena je 1,5 milijardu evra na godišnjem nivou. Verujem da će dalje da raste. Mnogo toga zajednički radimo da olakšamo život i poboljšamo životni standard i građanima Severne Makedonije i građanima Republike Srbije. I verujem da i ovo što smo mi izgradili deonicu autoputa, sada razgovaramo i o spajanju kroz naše železnice. Mi gradimo sa Evropljanima zajedno brzu prugu Beograd-Niš. Već sada kreću radovi Niš-Brestovac 23 km. To je negde oko 70 miliona evra, 60-70 miliona evra. Još 450 miliona evra koštaće nas pruga do Preševa, odnosno do prelaza sa Severnom Makedonijom. Sve što izgradite železnice bit ćemo još bliže i još bolje povezani sa Severnom Makedonijom i verujemo da još mnogo toga možemo zajednički da uradimo. Mi ćemo i odavde da odemo u Vranje na jedan ručak, da možemo dalje da razgovaramo o našim odnosima. Mislim da smo velike korake, hoću se zahvalim uz gostoprimstvo i domaćinstvo vladike Pahomiju, hoću se zahvalim i patrijarhu srpskom Porfiriju na istorijskim odlukama koje je Srpska crkva donela na dobrobit i u korist oba naša naroda, i srpskog i makedonskog. Mi više nemamo nikakvih otvorenih pitanja. Mi Srbi volimo Makedonce, volimo Severnu Makedoniju, ništa ne tražimo, ništa nam nije potrebno osim da sarađujemo još bolje i još više. Nemamo mi te začkuljice ko je šta kome ispred ili unutra rekao, pokazao ili nije. Želim vama da čestitam praznik Svetog Iliju, srpskim pravoslavnim vernicima veliki
praznik svim Makedoncima, Ilinden, ili ako sam ja to uspešno naučio, sad me Stevo ispravi, neka vi je čestiti vekovit Ilinden, ognještena tatkovinata i želim vam srećan praznik. Želim vam srećan praznik i da se uvek osjećate da ste dobrodošli i zaista ste dobrodošli bilo gde na teritoriju Srbije i potpuno mi je sve jedno gde se nalazite. Znam da to osjećate i kao svoju zemlju, baš kao što mi vas osjećamo kao svoju braću i osjećamo se kao kod svoje kuće kad smo kod vas u poseti. Sve najbolje vam želim, srećan praznik i hvala vam svima još jednom.